Nina bezulila dume enhlangwini kubathembu abathembu bakhweza baya ngojama kamnisi. Nina bakaSombangeya kaNdaba uSombangeya kaSoza tshelwa Ndaba uyatshelwa indaba ugijimele eHawini. Ngiyanibingelela bakwethu ngethemba niyaphila kuzo zonke indawana lapho nikhona. Nibengelelwa iNtungwa lasenhla kwaSokhmalo ukholo Khumalo kwikholo Khumalo TV bakwethu. Ngisemashengeni namhlanje ekushumayeleni. Nina bozwanda lakithi ekushumayeleni. Abe belixozelela bakithi ekubhazeni. Ngiyanibingelela boshenge bosokwalisa bophungashe boqangubana. Ngiyanibingelela botshani bezwe. Ngethemba niyaphila bakwethu. Ngithinta ke inkosi ke uMnyamana kaNgqengelele. Inkosi uMnyamana kaNgqengelele eyathatha ke isihlalo sobukhosi ke ngemva ke ukukhothama ke kukayise uNgqengelele. Ngicabanga ukuthi ke ngase ngichazile mayelana ke nokubekwa ke kwakhe ke uNgqengelele esihlalweni sobukhosi ngoba phela siyakhumbula phela ukuthi ke inkosi yoselwa ke yakwaButhelezi ke kwakuyinkosi ke uphungashe. Kwathi ke ngemva ke kokwehlulwa kwayo ke yehlulwa ke isilo ke uShaka. Isilo kuShaka ke sabe ke sesithatha ke inkosi ke uNgqengelele. Sathatha ke uNgqengelele ngiyibeke kanjalo ke samenza ke inkosi. Sambeka ke njengenkosi ize ke yena wayezalwa ke ekhohlo ke lendlu ka yakwaButhelezi. Nina beqhawe inkosi ke uphungashe ke yagcina ke ibalekele ke esizweni ke sakaNdwandwe. Okuyilapho ke yagcina ke ikhothamele khona. Isocongwa ke inkosi ke uZwide ikhanda layo ke kusho laba elinye ke lamakhanda okwahlotshiswa ngalo ke kwaDlovunga. Nina beqhawe kwaDlovunga kwaNongoma. Nina besilo angihlabele emgamo ke inkosi ke uMnyamana ke Ngqengelele ke yayinkosi yakwaButhelezi yasemashengeni ke yayibuye futhi ke ibe ke induna enkulu ke esibaya ke sothulwane ke bese ke uhlangothi ke oluncane ngelwaluphethwe ke uQethuka wakwaMagwaza. Nina beqhawe nina besilo nina bembube ibutho ke ayebuthelwe kulona ke uMnyamana ke kwakuumkhulutshane ibutho ke labuthwa ke isilo ke uDingane. Futhi ke uhambe kwahamba ke wagcina ke sekhushulelwe ke kubenini ke induna ke enkulu ke yesibaya ke sothulwane. Uthulwane ke lwabe ke kuyibutho elalande kakhulu ke ngabantwana kwakugcwele ke kulona ke abantwana besilo ke uMpande lwalubuye ke lwaziwe ukuthi amamboza ke uthulwane bakwethu nina beqhawe. Inkosi ke uMnyamana ke yabamba ke iqhaza empini ke yaseSandlwana. Yabamba ke iqhaza ize ingazange ke umdidiyeli wempi ngoba umdidiyeli wempi kwaba ke uMtshingwayo okaMahole wakwaKhoza lekelelana ke noMavumengwana Ntuli nina beqhawe kanye noMankulumana. Ibona ke abadidiyeli ke bempi ke yaseSandlwana. Inkosi ke uMnyamana ke ikhumbuleka kakhulu ke esihlahleni ke somnqamlajuqu. Isihlahla somnqamlajuqu nina beqhawe kusho kwakungaphambi ke kokuba ke kulwe ke impi yaseSandlwana engakalu ke lapho. Kuthiwa ke amangisi ke ayinqomele ke isilo ke uCetshwayo ke uGwayi kaTiki. Ayesinqomele ke uGwayi kaTiki ayethumele ke umbusi ke wamangisi ke uBhekli Frere. Ngicabanga ukuthi uyena okwaqanjwa ngaye ke indawo ke yaseMount Frere. useBhekli Frere kuthiwa waqhamuka ke ephethe ke umqulu ke owakulotshwe ke kuona ke ukuthi ke isilo ke uCetshwayo kwakudingeka ke sibambe ke amadodana enkosi ke uSihayo kwaNgobese ke ngecala ke kuthiwa ayenze ke icala ke lokubulala ke onina bawo okwamakhosikazi ke enkosi ke uSihayo kuthiwa icala lawo ababulawe lona bebulawa ke amadodana ke enkosi ababeholwa ke umehlo kaZulu indlalifa. Kuthiwa kwakukuthi ke ayewelele ngaphesheya emangisini ngaphesheya ke kothukela.
ayokhonza kusho ukuthi ayokhonza ke uNkulunkulu. Khona ke umlando ke wothi ke ayekade ke eyophinga ke amakhosikazi, cha akunjalo bakwethu. Kusho uhambo lawo loluthinta ke ezenkolo. Kuthiwa ke omehlo kaZulu ke bagcina ke bewabulele, bagcina ke bewajahile ke babulala eyodwa yamakhosikazi, inkosikazi eyodwa yenkosi ke uSihayo. Amanye kusho ukuthi agcina ke ekwazile ke abalekela ke ngasemangisini. Manje ke amangisi ke athola ke isizathu izaba nje zokuqala ke impi ngaso ke isenzo ke samadodana ke inkosi uSihayo. Kulo ke Mnqamlajuqu ke wakade ke uphethwe ke uBethley Frere, useBethley Frere. Kuthiwa ke kwakuhle babehleli ke lapha esihlahleni esaziwa manje ukuthi isihlahla soMnqamlajuqu, singasebhuluhweni nje lothukela ngasesandleni sokudla. Kuthiwa ke kwakubhalwe ke leyo nto ke ukuthi ke isilo ucetshwayo kwakudingeka ke sibuyise ke sinikele ke amadodana ke enkosi uSihayo ninabeqhawe ninabembube. Isihlahla ke soMnqamlajuqu ke ngesingisi ke kuthiwa ultimatum tree. Bakwethu ultimatum tree. Isihlahla nje sinomlando leso, sinomlando ninabeqhawe. Kuthiwa ke amangisi ke kulo mqulu wayo ayebuye ke yabhala ke nokuthi ke isilo ke ucetshwayo kwakudingeka sinxaphezele ke abanikazi ke bamaplazi bakwethu amangisi. Uma kuwukuthi ke labo banikazi bayawashiya ke lawo maplazi ninabeqhawe. Cabanga ke umuntu angitshontshe ke umhlaba wakho bese ke wena kuthiwa ke mnxiphezele bakwethu, akuzwakali kahle ninabeqhawe. Okunye ke futhi ke amangisi ke ayethe ke ayefuna ke kunikelwe ke ngamadodana ke enkosi ke uSihayo zingakapheli ke insuku ezingama20 20. Uma ngabe ke kungenzeki ke lokho ke isilo ke ucetshwayo kwakudingeka ke sikhokhe inkomo eziwu500, uhafu wenkulungwane bakwethu ninabeqhawe. Okunye ke futhi kwakulo ke Mnqamlajuqu mqulu amangisi ke ayetheke wona afuna ke kuba ke nehlo lawo, umuntu oyoba ke ihlo lawo ondini esigodleni, ahlale esigodleni ke sesilo ke ucetshwayo umuntu ke omhlophe. Kushuthi ke ngempela ke kwagcina ke ngemva kwempi yasesandlwana kodwa kwagcina ke kube uHenry Finn, uyena ke waba ke waqokwa ke amangisi ke ukuba ke abe yihlo lawo ninabeqhawe. Ingakho ke embhalweni yakhe kuleso sizathu ke embhalweni yakhe ke uHenry Finn ke uyabaza abantwana, uyabaza impela abantwana okuningi nje akushoyo ngabantwana ke okuningi ushaya ke emhloleni ngoba wayehlala nabo ke ondini ke wabantwana ondabuko, abantwana basezulwini kanye nabanye wababona ke uFinn, owabonana nabo wayexoxa ke nabo uFinn ke wesibili, uHenry Finn ke wesibili, ngoba oqala ke yilona ke owasikelwa ke indawo ilembe ngo18 ngabani kwaku1825. Indodana yakhe ke iyona ke yagcina ke isiyihlo ke lamangisi esigodlweni ke sasondini sesilo ke ucetshwayo ninabeqhawe ninabembube. Ngemva ke komhlangano wabo ke esihlahleni ke soMnqamlajuqu ke uNdunankulu ke uMnyamana kaNgqengelele, inkosi ke uMnyamana kaNgqengelele uNdunankulu wesilo ke ucetshwayo waphindela ke ondini nethimba lakhe ayelihola ke kuleso sihlahla ke soMnqamlajuqu, wayosibikela ke isilo ke ucetshwayo. Kwagcina ke kungesenzekanga konke lokho ayekusho kamangisi ke ikakhulukazi emadodaneni ke kaSihayo. Agcina ke nganikelwanga emangisini. Ibutho lomcijo ke lafunga lagomela lathi ke ungamane ke lezo inkomo ke lezo kuthiwa u500 ihlatshwe zonke kusikwe ke amahawu
okuyobhekwana ke ngawo ke namangisi kwagcina impela ke kuliwe ke mhla ka 22 Masingana 1879 lapho ke uZulu ke wayidlela khona amahlanga nina beqhawe wadla ke emangisini wayikwazela ke ibhece kodwa ke ngemva kwempike yasesandlwana ke sibona ke sekukhona ke amambuka sekukhona ke abaqembu ke la emangisini singabala ke kubo ke umntwana ke uyibhebhu ke nomntwana ke wami lokho ke kwabangela ke ukuthi ke amangisi ke abemandla ke kuZulu asebenzisa ke kakhulukazi umntwana ke uyibhebhu emhlomisa ke ngeibhamu siyakhumbula ke umntwana ke uyibhebhu ke hlasela ke ondini ngoNtulikazi ka 21 Ntulikazi ka 1883 futhi yayisidlulile ke impike yasesandlwana kulokho kuhlasela ke umntwana ke uyibhebhu ke wabulala ke ikhulu zesiloke ucetshwayo esingabala kuzona ke bona uSihayo kaXhongo wakangobese oNdwandwe kaMdlaka nabanye baningi impela basala ke ondini kuhlaselweni ke kwesikole isilo ke sagwazeka ethangeni kodwa ke sagcina ke selaphekile ke lapha ethangeni lapho kodwa ke sagcina ke kwahamba ke ngo1884 bagcina ke besihlise ke ushevu ke isilo ke sakhothama isilo sakithi ke ondini nina beqhawe sakhothama nina bembube ake ngimeke lapho bakwethu ngicabanga ukuthi sengichazile ke ngoMnyamana ngoNdunankulu ke uMnyamana ke wayebeke uNdunankulu wesilo ke ucetshwayo inkosi ke uMnyamana ke yazala ke inkosi ke uTshanibezwe ke ngokomlando ke obhalwe phansi kuthiwa ke yazala ke inkosi ke uTshanibezwe yona ke yazala ke inkosi ke uMathole kodwa sizwa kuthiwa kukhona okunye abakwaziyo bona bakwaButhelezi okungamele thina sihambe nje sikukhuluma sikuthi ibhadla ke kakhulukazi kuzo izinkundla zokuxhumana khona okunye abakwaziyo mayelana ke nolibo lwamakhosi ke akwaButhelezi ukuthi ke lume kanjani ukuthi ke ubani wazala abani kanjani thina siyosho nje ukubhalwe nje phansi sikubona nje kubhalwe ke ezincwadini inkosi ke uTshanibezwe ke kuthiwa ke yazala ke inkosi uMathole eyaba ke umeluleki ke omkhulu wesilo ke uNkayishana isilo ke uSolomon kaDinozulu inkosi ke uMathole ke yazala ke inkosi ke inkosi ephethe manje ke inkosi ke uMangosuthu yona ke yaba ke uNdunankulu kabhusha ke kaNayifu yaqhubeka ke nesilo ke uMdlokombane namanje isewuyena ke uNdunankulu wesizwe ke sakwaZulu inkosi ke uButhelezi inkosi ke uMangosuthu ake ngimeke lapho nina beqha wena osemakheni umkhosi bathaba uzwanga wena osekushumayeleni umkhosi bathaba uzwanga zifunda ntuleleni luyamemeza usuthi uziyamazuzulu uziyamazuzu izifunda ziyamazuzulu uziyama inkosi abayitshelanga ziyamazu umkhosi abawuhlabanga ziyamazu tshelani igazi noButhelezi ziyamazuzu ukuthi inkosi sihlomile ziyamazu uye wayiholela ziyamazu uye waholela ziyamazu bathunda buyayiholela ziyamazu sadle zamaholi ziyamazuzu nina beqhawe nina bakampombosho omnyama umgabateli wagabatela inkundla kwaBulawayo nina benkomo yabe yayodwa kwaSoshanga nezinye zofa umdlebe nina beqhawe niphile nje